Добрый день, уважаемые спортсмены, учителя физкультуры, гости. Мы рады видеть вас в нашей аюрской школе. Третий год подряд мы уже проводим такой турнир по настольному теннису для сельских школ района. Мы очень рады вас видеть здесь еще раз и будем надеяться в следующем году тоже увидеть. Оглашаем результаты жеребьевки. Первый, четвертый класс мальчики. Галиев Рамис, Майоров Станислав. У нас будет первый пар. Третий пара Газизов, он пока свободный. Bu bizning yarışlar endi turnir 3-nji topra o'tkazildi. No bizga aytalarinda ne uchun siz o'zingizda o'tkazasiz? Chunki bizning bitali Menzelada bor детская спортивная юношеская школа Олимп. Onda da bit uyushtiralар deb endi. No biz onda тоже авыл maktablari qatnашалар. No her вакытта да значит onda bizning statistika bo'yicha shahar maktablari kuchliroq bo'lib chiqa, chunki ular anda professional trenerlar yordamida shug'ullanadilar. Hem bizning o'quvchilar har vaqtda chetda qolalar. Biz shularni o'yladik da fizkultura o'qituvchilari bilan birlikda сөйләштек. Bizning maktabda o'tkazilgan, chunki bizning maktabning butun shartlari bor, material bazasi aybat, tennis yarışı uyushtirganda. Shunga ko'ra biz уже 3-yil o'tkazamiz. Yil sayin bizning уже почти her bir avul maktabi qatnaşa. Bu yil 9 maktab keldi, значит, bir necha maktab gina qoldi. Hem fırsatdan faydalanıp men özümning şu turnirda qatnaşırga yordam etkenleri üçün, maddi yordam ko'rsatganlari üçün, значит, ayu avul jerligine zo'r rahmat aytasiz kela, yetakchisi Gilfan Unxayzalevich, kommunalniy сети Мензелинского района Abdurahmanov Rasim Kovich, hem ATP Мензелинский ATP direktori Karimov Ramil Abdulhakovich. Onlarning finans yordam bo'yicha biz o'zimizga oldik prizlar. Bizning bir o'quvchida prizsiz ketmay. Ham o'sha bo'yicha ular bizga bek zo'r yordam etdilar. Аю maktabında 4-nji klassda okuyam. Hem men anda yılda keldim de hem tennis yarışına qatnaşarga meni chaqirdilar. Men chaqirga keldim. Meni chaqirgaч men keldim alarga. Hem oynay başladım. Iflay men o'sa bardim. Muvaffaqiyatli jingganlaring bo'ldimi? Qaysi yarışlarda jingib chiqding? Men anda şangı yarışlarına bardım, futbol yarışlarına, готов давайтерге bardım, ibitenlerine. Şunu Oygize Oyrat kızı. 7. sınıfta okuyum. Kadarak Töp Bölüm Mektebi'nde. Tenis bilen men 2 yıl şug'ullanaman indi.
тәнәфестә малайлар белән, кызлар белән уйныйм. Менә шу елда кыш көне фестиваль булды. ГТО нормасын бирдек. Шунда сикерү буенча икенче урын алдым. Бу теннистан гына башка тагын көрәш белән шөгыльләнәм. Татарстан буенча икенче урын алдым. Мен Гәрәй Фәнияр Мисхатович, Калтак мәктәбендә скульптура укытам. Фәбинде тренер булып эшлим, көрәштөгәргә алып барабыз. Без бу ярышка аюлга инде 2нче ел катнашабыз бу турнирда. Бик ошый безгә бу турнир, балалар көтеп торалар бу турнирны. Һәр елны каникулда була. Узган елда катнашып 3нче урын алган идек. Иркәнәш мәктәбе белән килгән идек. Ул үткән ел инде мен Калтак мәктәбе белән килдем. Менә инде башлангычлар арасында безнең Майоров Станислав 1нче урынны алды. Инде нәтиҗәләр билгеле безнең. Әле зурлар уйныйлар.